bakubye gwenga mind zego nazibera mu Kiviiri osobola otegeera. Eno namba ya simu. Twiza mu. Index number togira nti no index number. Ati Iwe ya ula index number na namba za simu. Kagwaura bomi. Ya leti video. Kagwaura bomi. Tomanyo kanto kagwaura bomi. Ese chaja. Chaja. Olina kusomero kuno ng'otunda chaja. Kali otandika. Bakiriza wa masimu. Ngene baga bamanya kirimu. Bamanya ari mu bitabo byange. Tunda nyo cyane Tunda chaja yange chaja 15. 15 ngugenda ngo charginga ato obo yagara direct ezizunga za rais atwe gambo okupa peni kwa wala business tekola bulungi ko ndeka za smart ato njo kubanga sino oli de jaga Ssomero bagana wakuva ndikadio dunda charge bagaga era yobera mupi bajja kukwata ntunda power bank zawe dewo ntwaro mukusagu no kubategeza ngo power bank zawe dewo ati chaja direct ya 15 ya 12 ati kangu chaja nyine ya burijo ya 10 chaja zotundira mukasawo kanyoko kamama kali osula Kiviiri okugana nalamuza akasawo kabakazi kirabika yakasuula mama wodolanga kaliko ekitundu bagambe balangiseri yakatambulira ko mama nokalondayo kanu kasawo mama yakampa kare yali yakasukura nikagenda sikubagambe walonda byakasasire mukolera business kati chaja yo maro kura chaja nga obongura ko chaja nizigwaho njogura akarara kali na gundi chaja biri ngongera mwe munge nyongeza atobo gurapa TV otunda chaja wano ku Ssomero wajja otya okubanga wano inawo business ya chaja era oziguza abaana abayizi wano abalina amasimu wanji balina amasimu obaguza chaja zaki wano bo bagenda ku charging wa bachajinga Kiviiri bulijjo njogera ebintu mu office wali nga bawakana nti byenjogera nti nkuwayiriza tugende kulembera alwi wanzirukako nentuka nga sikulabako tugende tambula tugende kuno ojja byogera chaja na nyazi jeri mu forest chaja ina za kikachi smartphone oba zine za mapesa simanyi mpulido gamba indirect ndaga kuchaja zoyina no direct data one eno ye Kiviiri eno ye nkomye bili eno ya Kiviiri otuna na EMIRONDO wano Kiviiri omanyi kangende mayo kwiraga abasomesa banange wano business ya mama si yange ya mama